Non sei se temos algo. Pois mira, primeiro un aviso aos nosos espectadores de que o programa non rematou, non estamos nunha película de Harry Potter, estamos en la tienda que non debe ser nombrada, aquí moi pretiño de Cuatro Camiños da Fonte na Coruña, que é un oasis, como podedes observar, pois para todos os fans da saga. Eu digo que ademais máis que unha tenda é un pouco pois unha inmersión nese universo. Adrián, contame un pouco, ti que sos xerente desta tenda, como xorde a idea de facer isto? Pues claramente porque somos fans. Nos gusta el cine, nos gusta la saga, nos gustan los libros y nos gusta Harry Potter en general. Claro, eu dicía antes que isto é unha experiencia inmersiva porque agora o compañeiro vai vos ensinar un pouquiño pois toda esta tenda que efectivamente é como estar dentro dese universo. Vos dende un inicio concebiches a tenda como tal? Sí, así como el universo, pero también enfocada a qué tipo de fan, porque hay niveles de fan, por lo tanto aquí puede venir un fan que comienza hasta que un fan que es muy coleccionista y le gusta cosas muy especiales. Que tipo de fan tedes? Porque eu, por exemplo, entrar dicía, non, os nenos que veñen, e claro, se os nenos xa temos ao mellor 30, 40 anos, cal é o tipo de persoas que veñen por aquí? Niños grandes y la nueva generación de 8, 9, 10 años que están leyendo los libros también son fans, eligen su personaje, eligen su casa, por lo tanto también es una nueva generación, pero los grandes ya saben cuál es su personaje favorito y su casa favorita, y ya vienen con las ideas muy claras. Xa veñen con forza. Eu ademais sei que por aquí pois tedes a moitos fans que veñen a coñecer os seus actores e actrices incluso da saga. Eso canto tempo levadelo facendo? Pues ya llevamos 7 años, en el 2019 con Nicolas Flamel como el primer invitado. E como é a recepción deses famosos por aquí? Pues al principio pues expectante porque era la primera vez que se hacía algo así, pero la acogida ha sido espectacular y cada vez más, y cada vez los fans quieren máis. Queren máis, pois mira, imos ir a segunda parte da tenda porque a tenda ten dúas alturas. Eu sego interesada neses actores, que é o que pensan de Galicia? É a primeira vez que veñen a Galicia, que lles parece Coruña? Es la primera vez que sí que vienen al norte de España, a Galicia. Les encanta, sobre todo la gastronomía es increíble y la verdad que les encanta, La Coruña les encanta. Pois que ilusión. Pois mira, eu como vou a Potterhead, que este é o nome que teñen os fans de Harry Potter, vouche pedir se me podes sacar, que estou vendo aquí a varita de Hermión, a ver se eu podo levar esa varita, compañeiros, e ser un pouquiño máis meiga, que eu algo meiga xa sou, pero quero ter a miña varita. A ver, imos ver esa varita. Mira. Chan, chan, chan. Epa. Aquí la tienes. Mira, que ilusión, pois así cun truco de maxia eu despídome e aviso a todos os coruñeses que teñan cuidado, que agora vou armada. Desde logo que es mega, porque ías ir a unha farmacia, apareciches na tenda de Harry Potter porque sabemos que es moi fan. Despois conectamos